Eshaha zabikomizo mwabaziona. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Na hati gumana okozesa ABC Dent na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumeni kahumuraje izoba lyona. ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbira mbazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyiyongera kusheka mu bantu otine kwetina. Allahu Akbar Muhammad Rasulullah Ya Habib Allah Ibrahim Khalilullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mnano wanjana kwa chira on program yetu ekinyamurungi program y'obusiramu live aha on TV West Studios omutebe kansanka region hawasali kandi elizoba nyinemu Hajat Hawa Lukanga kuruga Masiged Abakar aha omulimbara nakwakiranya atora abantu salam Bada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajat kanoga mpurira kariyaza. Kenoza kuongeza iraka inshallah ta'ala bitu mnano wanje de kambaze ntangire mwena abaruga kusare juma kampani yangu yabatambura kurungi munonga abaruye ntushasha nimwe kandi abafera ntugirango ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Elizoba nebiro 18 okweza kwa Muharram ninga shoko kubanza umwaka 2028 akurukira aha kalenda y'ekisilamu. Yes ahindi gambira itoturi omwaka musya ogwa 2028. Yes kandi kalenda y'ekishungu elizoba nebiro bishatu kwezi kwa mshanjo omwaka 2026. Yes so munano wanje ntire ni magambira ngo mazima bichimwe cyona Qur'an na hadithi ekakigambo hoje mnonga hazeri zoba nayenda tureba nshonge kwatena n'obukodo stingy men and women okuba stingy ne kintu kibi munonga ku edini by the way ekaharamisa ningashi akiri haram aha muntu okuba atinechi okuba atakuhayo atakugaba obukodo ba mukono gamu ekyo ne kintu kibi munonga kandi mazima edini tekukikiriza kandi nekijumirira munonga so nugomera magwito gwerizoba ekikurubasa kutega amatuna na misho mazima kandi obase kugira kiwayiga on program eje. So Hajat Hawa Lukanga nakwakira mu ndogundi azana nyanda tutandikiro tushobore obukodo obu nico kikandi Qur'an na hadithi ne bukigambo cyo. Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Niza kubanza nokusima ruhanga watereza ensiyanungi yeri izoba omujuma yito eya kabiri omwezi gwitu ogwa busiramu mwezi gwa Muharram tumusima ejenejuma ya kabiri ekya kabiri dekambanze ntwaro kusima kwanje TV West abahurikiza bona nabo anabarebi nabakugikoratira niwe nkusime baguguma no tutaya isa tukasomesa ahadini yitu y'obusiramu abantu tukabona kumanya ruhanga nagamba ki nabbi akatugambira ki twikora ki erizoba tuza kweyizusya abo kuba ruhanga nagirangu bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim nagirangu fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin muyizukanye mazimo kuyizusya ne kugasa abikiriza kimanyisa ngo abikiriza nibo bakwizusya bakakora ki bakihamu faida
ekigambo kibagamba ekyobukodo n'ekigambo kyangu munonga kandi kiremeire kandi ningira ngo nicyo kikwererekayo obubi niyo kureba kwanje abokuba tinkamya ngo hino rukwenda omuntu omukodo tariyo obukodo ni bubi iwe mwana wanje urukundeba na norukutura warabo ino burire bw'obukodo uzo bweno yetise ukirikare obwe ofe yukubwe hamushirika sabe mukama abukuyihemu ekyo kubanza omukurani ruhanga kabugambaho tuza kubusoborera haho misho nabugambaho musurati Muhammad aya rukererukayo ruhanga kakigambaho tuza kukigamba kandi na no muhadisi nabo ombaka Ibn Abbas radiyallahu anhu akakigamba wahurra obukodo katubanze na definition amaka obukodo maka bashija mwe obukodo ni bubi hakiri omuntu no bagira ngo wacera nakora nakira rukora ki n'ekintu kiri aho kiri kirengwa obukodo ni bubi cyo kureberaho omwami ayineka yeye ayino omukyara ayine n'abaana konka mazima garahanga kushanga omusija abasiza musasire konka nigo mazima kushanga omusija nazo mu hoteli akariye nyama akariye n'ebindi za chips za bihatwara tugendeza so kandi manyana juice dena kiheza akizomuka abasigireza binyewe obo yishuke abamwe mukariye binyewa oyishuke entakuchire kirimi abamwe no shanga manyana breakfast ataha katogo lanchika ayeta mwenyama ningenkoko dena kizomuka imwe yabasigireza binyewa nibyo mwasibe kandi ninjira ngo nawe ntihakire dena kiza acumitamu atehuma ati niwe naheza ubu no bukodo kumbe yija no mwigito ayigusire yariyo yaraba kuri yo mu hoteli yariyo birungi imwe muri yo mwonyo ubu no bukodo abo cyo tagura hafi y'enyama bakagiteka bayenda bakatama amezi konka family yawe bakarya kandi batekwa kushemererwa wahura ubu no bukodo muri bo munyankora akagira ngo bisherekibwe biribwe mbeba omushiza omwe akagenda mu hoteli yari amanyama yagarya abo kuba kashashure nyama yeye hati cyo kureberaho nko muri Lake View ndagira yo mu workshop ibone baba recent omurundi iwota esani yawe oyaye byo kuri byo karaki byo kwenda mwene nacho kureberaho hati oriya arya ekirengire kuya ikiromuka ruhanga kenda ngo akoreki amuhemure babi amatomunda kandi nenki kashikotari yakawija hawe titoine garya yagarra balance umugere kuri nyazanya amazawe zona ahasi ruhanga kenda koraki umureka kumuhemura ngwe yakora tikiriyo tikikire ekindi cya kabiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuri yabira ariyo omukodo ejedini titwa kujejiri konka akafayo mnonga yaguma natwegesa mwene it means akatuhereza obwenje bweye twakorera ha bintu ebyatusomise mwene yatugabira ninke kihembo so esaheji nditambura ha bintu mbaka sallallahu alaihi wasallam abyatusomise wahura na ruhanga kuri yabira yo mukodo ruhanga sasiri nito kuri tutaru konka bo kugira ngo ruhanga no musasizi huwa rahman na sasiro rukumukora kubi o wamsagiza asasiro mushuma asasiro owiba asasiro o atera asasira abantu bona kimanje ruhanga ati mukodo we ruhanga nebyeye no mukama wabyo nabitwereza ntimaisa ni tushemerire kwega okugaba in all means tuhe obukodo obukodo ni bubi mazima kusanga omuntu omuzire oyine byo kulya okakwata byo kulya okabitwara akasasiro then abana bakasanga byo kulya akasasiro wacyo takubahereza kare obu no obukodo
ebitoke nibisya yes okabura kubihereza ba neighbor kandi ombaka sallallahu alaihi wasallam akatugambira tushemerire omuntu first purity ni neighbor bimuherezi iwe wale ba neighbor takwenda omuhereza umanyengu nawe no mishuma niwe nari omushuma abokuba natakwenda atiza kuhereza so takwenda ni wokoreki omuhereze niwo obukodo ni bubiti wine karungi akarungi ko bukodo tikariyo niyo mukureba kwanje imwe wena bakutureba nimbasaba kandi nimbehanangiriza twego kugaba none banaruhanga akataho zaka yes niyo mpaji yakashatu omumpaji z'obusiramu tushemerera kwa zaka ejo zaka bagikoreki bagigabira abantu abatakweba konka no shango umuntu ayine konka still narurunkana kandi wishuka nite ko kayo zaka oyina kugiha konka still no shanga abantu nibanga konka nimbehanangiriza bahezaka bahereze zaka abantu abatine babone kutunga obuyambi niko nakubire ni interesant okay barakallahu fikum nijamna nanje wahura mazima twine kufayo mnonga okureba ngo kandi twayihamu muchwe ninga yes that habit eyobukodo okuba stingy omutimwe cyo no shangiwe akawetika kurugaho uri mukono ga timfero otibya tidini ti family yawe tibanani babiti abamwe no shanga wo mwenyini nawe nayo kodo warama of course asibira miss kandi sentazini nezenchi najanti reka saving reka saving nyende kuko shange yarevya nakirenze nibingi manya abantu abafire bakasigaho sente zabo batazirire zikaribwe empungu bigambirwe kora biruhanga yakuhereza bwacho takubiri okahereza na family yabo na ba relatives bariyo binja hero okwe bine ba relatives kandi bo bine bintu kunkarire okasanga omunyabuzare taine cyo kuzwara abana tibakushoma abana tibine cyo kurya kunkabe sente bazine migati bagito mukasasira wallahi hona shaba cyo takurebera family yabo kandi ruhanga natwanangiriza ngo tukore ki tuyungo Uganda so mwana wanje nibyebyo atwine kufayo mnonga okwihamo omuze ogwobukodo anambweno nyine kitongore ndisi omuramba mashallah nyine kitongore cha Hawa Sali Foundation kandi ntureberera abana abatari kweba kurugo mu families eziri disadvantaged awushanga abana bambi atine nshaho yishomero enkito tibine uniforms tibine fees ebintu nkebyo ebitabo tibine so no ntuyiha ebintu ebyo mu bantu nambona tuyahanangiriza owakubaine yokwe abakutureba nabakurikiza iwe waboineyo oboine bitabo oine ikaramu oine emyenda oine emufarisi ya kifabusha oine yobukito ningo ine sente nesente nazo nituzenda nubwo oine bihimba bireti wallahi abantu bari bireti abantu bariyo ejo ni sadaka tiljariya wallahi ni sadaka itakuwa konkano shanga abantu kugira ngo no mukodo nababinde konkagira hakiri bibiri bembwe bembwe bisherekiro konka atabugabire biriya takubikoze satakora kikonka kandi nawe tabugabire ekintu kitari kirunje nakashye nibubiru hangata kwenda omukodo hangari akakigamba omusurati Muhammad ayerukayo akagira ngo mwena muri aboro ninyoki ninye mgiga mwena timwine kimwine akana amanyisa nkoraba oine 10 gaba hatano koraba oine 2 niwe gaba ho 10 koraba oine omutwaro at least kwa 10 ziyambo ndizo koraba oine byo ine yambo obusiramu butambure sasura abasiramu bagenda basomese dini yabo abantu bariyo abantu abakwenda obusiramu nibinja abakwenda kubutaha konka tibine help nimwe mwina kubayamba abine bakwatireho bagenda basomesa obusiramu abantu bege dini ya ruhanga abantu bagabe okugaba tikwa abasiramu bonka twena abakubenda tubine okodo ni bubi yes okodo ni nolaba okugaba okuni kurungi ombaka kuyagira omujana ekibamuhire na sola akazituretera nkimanyisa akatari mukodo tibeyendeza nicho yatugambire bampire kihembo neki nanye nakibaretera yakituhereza mpaka erizoba buzuma ntumusimaro by the way hajati nyenda tureba miringo y'obukodo
abo kuba nimpamya erinke eshatu ena inshallah ta'ala Sheikh Umar akakerewe ye CEO wa Al-Bahar Dawa Center naza kuba natwegita haho mission yachereramo konka they say better late than never yisha so naza kuba natwegita ayongere kutushomesa shongeji yobukodo ntureba ngo miringo yobukodo tuyihireho sente tuhire ebyo kurya haba amaboko shanga nibakodwara ilmu azacho kintu kibi munonga omuntu tashemerire kodwara ilmu habokuba ilmu tino wa nito bakagitwegesa ngo nito tukore ki twegesa abandi ababandize kuri ilmu bataragisomisa abandi obo Busilamu kuri butaru nango ito twas Obusilamu tubusangira akacheka akashumo wahura babandize bakaterwa enkoni bakasiba kwe bakabona bakaraba situation ezigumire konka bo bagira ngo hona nitwenda tutakwenda tuno kureba ngo twayemereza hoki Obusilamu mbona na kintu cyenako kusango omuntu oriaho oyine juzo 10 oyine 5 oyine 2 oyine 1 kunkangu owoyine tokubasa kugira ngo nanga ko mwegese at least eswara echo ne kintu kibi munonga ubahiri ne kintu ekikere nicho kibi ni kibi mbweno tinyino kunkubasa kushobora kunkani wewe nkano kireba kora bano manye sura Al-Fatiha please ndizo mshomesi wahuraria na agisoma kubi mwegese utamkankamira ngwe hatebyo no somaki mwana hatinkiwe no zwarachi manyo kuzwara tidini edini eriyo mutima omuntu mushobororere nibatwaza bati nibakora bati yaheza kumanya wewenka naiza kora ekyo ruhange cyarukwenda kora bo bashango mwisiki otari mukodo omwana azwire kubi please utamkankamira ukamweno kamuhemuro mbani mwana hatinkiwe wazwara bihebyo no iwo bazo mugambire no manya edini itu Obusilamu nitugikunda tubaze tujege ejedi nogira waheza kujega yoyonkane kuto muhanda gwerukwenda wallahi yoyonka nekoreke cyokora utajine na mwana kutegana wakireba hati takwiza kuzwara tabandize kumanya sura Al-Fatiha takwiza kuzwara takamanyire swarane yaki takwiza kuzwara jatakamanyira abwakini tukoraki nitusara bisha bwakiruhanga yagizire ngo tusare bishiruhanga katuleto munsi ngo tukoreki bishiruhanga nayenda ki ombaka akatugambira ki nitukuratiroha atebe byono omuntu yaheza kumanya ruhanga katuleto munsi tumusinze tumurami wewenka naiza kumanya ruhanga ko kubana omuramya nokorota nti nimbanza natunga uzu wagitunga ko kezashi nti nozwarota nti ninzwara nti ruhanga naenda tuzware tuti with the time osanga omuntu ni bingi kandi ni bingi ndeka nkecho kureberaho ari omukazi akazomuhija uyagira omuhija bamgira konkeshi kawazwara kubi ata tunyowe chikuru ninzankahi nyo ninyenda kuzakora hija shehi ya mwesiza hina bantabine hikma ya mtwara buzumara kumureba nga byazwire tibishemerire konka we ya mwesiza ko muntu yamkwata mpora bahikamaka bakora hija kubahirize kora hija kubabire bahiko muswala ayihayo uburesu bwe yabubiri ayongeraho ayefubika asara aheza bagenda hati kubahikire Madina ariyo kapati musaidi y'abakazi hakizo omukyara wo muharabu azwire jilbab ahasi nahiguratireho na sitira azwire na nebi byona gloves na atomkazi kuyakiro mbakazi bagenzi be yazura omukazi kuyihireho ate enaka sitira kuyagire kurebenga haroho zaki gold zonka chain golden peta chain bia weweka yagera ekinengi nareba ninga nareba ko ogo mukazi
chain kwera chain izuka chain zo ziri too expensive yagira omukazi azwire esente nyo ezintine nangwa na kwota yazo warabe yabasa kweshweka then what about me akagira nareba kubi yahunama barugayo maka bagaruka mu Uganda kuyahikira mu Uganda akakwata myenda yona yabira yine yagigaba ahihi ninkai omukiduka jala bibyorinkai yagitaho sitirorinkai yagitaho byona nabyambara kwano one day she yambugana mkwano gwange kashati neki okihirranka kuzwaro tinko busiramu kubukuragira yagira ati shehi nkugambira te nkinare ati kutwayikire Madina ate kinarebire tinka kirebaga nkarewo omukazi kwarabe yabirazwire sente nche akazwire sente zikurengo milioni 50 nyonye nkanayebuza whom am I ninyoha wallahi ori yakorera basa kwate ebintu ebyo byona akabishweka akizo muzigita kasara kashinyowe akari mucho kwegaki akari mu echo kwega ngo oriya akenda ngo ayoleka timukodo tarenzire kubo mukodo akenda nga ayoleka abantu nobwera abo yine oyine byona konka oshemirire kuba nozwaroti akabegesa atabashomisa atagambire konka just the action yes namazima aso mnono anje aninja wahura tutine no shanga bamwe no bo mukodo ahari nshonga zone mbera zona twareba nshonga ya knowledge ushanga ilmi yawe hine kintu cyo kumanya not necessarily nangungu nedini kokana n'ibintu ebindi ushanga hine cyo kumanya mutabi wawe utakukimanya konka tokwenda nakumugambira nakumuhabura nti aho wakora mwensho bikoroti not you know abantu bingi munonga bari batyo konka tushabe munonga okureba nga Allah subhanahu wa ta'ala tubasaba babireke yatwihamu omuzogo gwo bukodo twena tugume tugabe cyo ine kigabe ko rabo ine iri mu kigabe bitu rabo ine cyo kuriya kigabe ko rabo ine myandi 10 please kwata hendizo kigabe ajya tubanze dereka turabera be mutugambira obukodo ubone burugaye abwencha nendwara obukodo nendwara kandi etaine mbazi obukodo nendwara habo kuba obukodo tubakugwegesa omuntu na rugo from day one ali bahiri ali omukodo nendwara kunkaro hangani war kusasira akabukwihamu na naba bashehe bagumane basomesa bakagumane bahereza fatwa ni bahereza byo kureberaho kandi reka nkugambira omuntu orugaba tokamukira nibwo kuba noyendwa wallahi tokubasa konko muntu omukodo tinfero akanji konko na bote bikwingana at the end of the day afabisiga at the end of the day iri myona bagizika mwashino bawatunga mki tiwaganyurwamu wabantu wabashomesa buri ora akwate noguma notunga sadaka telijariya ekyo tiwakitunga washanga omwana wondizo muhanda tiwamuyamba ori omukodo ori omotoka ekinjirine abantu wabasigenzo heru nebatera ori omukodo lero kika hariya okiheza kutunga butanati mu nyambi mukodo oine ebintu biriaho ni bingi kuka tokwenda kuyamba abandi oli omukodo obono burwire nendwara ejo nendwara tujeihem tusaba ruhanga gituyhem kandi agiheno mbana bitu aho busiramu nibuza kutambura n'abadina bangi basizamu nyoha nindeba abantu nibagaba ruhanga sasire konkito abasiramu ntugaba okukira abandi bona non konkureba kandi tugaba aho kuba tukamanya karunja yes kariyo musata itorohanga kagira ngo tuhereze niyo mpaji yakashatu nitugaba so abamwe wawangambiro omumaka obukodo omumaka atwareba abashija byo kuriya azo mu hoteli ariye birungi omukazi kazaga asibuka konka kandi abamwe noshanga obundi abakazi obundi ayina akasente konka nawe n'abakazi bari yabakodo omushinja akakwata sente akazi muhereza abakazi mu abakundi bo musasire kunkendi gikiki ndeka tubigambe kukubiri abo kuba ntonda tuhemo ekirungi omushinja yakwata emitware 2 for example yakuzikusigira gurira bane nyama kashiboti bibina mawe tarizigura nagira yakubenja ulo iyo mwenyini yakubenja ulo okiwulide mu kifo cyo gamakaza guremboga nziriye n'abana banje awoze nyonyine kibina
niwe nyine kibi agenda agura kakwota habwokuba takwenda omushiija mbuzi Ninga abana bari kanasigaho somewhere. esente z'emboga kandi emboga zirayi w'omushiija nibaza kumureetera emboga omu bakuri namanya ngu n'abandi bakora ki Bye. kandi na making sure ngu barye kare ishe waba atakakozire ki atakizire kuba kufuba bahereza supu azimwe bana noreba emboga ninche azimwe muri akasupu mutakafa noreba bana bote bafayo nibu wakwataka akananka kamwe ukakachwanya gurotoka bahereza bone basima nito bakazi turekeraho bukodo omushiza ko rabatine niwe please gura amakano no kwatanisa engari ibiri no kwatanisa omushiza ko arabe yarete byo kuriya ni woine sente niwe mboga zigure tikikwihaho bukazi tihina kikikucendezaho nimwiza guma muri mwino businge mushemerirwe kandi ninyenda ngambira ati abana ekibakura bari kureba omuka nabo nicyo bakura nibakura omwana yakura ari kuriya muhogo neka yera ari muhogo omwana yakura ari kureba omugati omuka nawe kwa kutunga maka na making sure ngo omuka yareta ki yareta omugati bashisha mwe nimbe hanangiriza nimba saba turise family zitu tureko bukodo namwe hati erigenda nomanya nibagira bikahanga byo kugira ntata nanguti byukanga konka ninjiro banukwe kiri abashija nibagenda barekera abakazi obushunanizwa oshanga omukazi ni wari kushashurenju ni wari kurisa family ni wari kushomesa abana fees ni wari kubajweka buri so na nebyo kuriya bamwe bundi oshanga nabo bari kubigura so hati omukazi yayegura ibyo kuriya kateka bakariya n'abana naba yakora yija akajya ntiye yo kuriya namugira ngo biguze na yakora reka nkoreka ajati ekintu ekine ky'emirundi ebiri aroho omushiija ruhanga watarahire mugisha gwokora yes ugwe sente arukora byanga konke sente zanga kandi iwe buri cyo kora ruhanga akakitamu ki umugisha kikarama wahurira then aroho omushiija ondiijo wa orukutwakwate sente zeyo murundi guma akazikereza as a capital oze kora atukora bayakereza capital it means ni oyino kurebera family nawe yatayita fari bayina nawe yari kuhereza hati no bano enda koreki none enda koreki esente yazikwata yazikusigira yakwata omusala gwono kuyagutunga yabukereza hati baniwe niwe ori kumanya cyo rakore we no mpakasi hati aho no enda koreki azironi ngahani twegarukemo so you know now we're not doing that because too much time yo ngaho batwabigura era basanga bamaze dokulya tuka ngabamaze ne baba bakola bubi kubanga so nobukodo na yabati iwe muhereze tunga baraka da utunga ana ruhanga guno mureba ruhanga yakuhereza sente okaguma noreberera family yawe nabaro otajire kumuhera kanti wagura mboka kanti wakoreki waruhanga naguma nakongera aza nakwata area risk yeye ajonjeriwe me by the oguma no mkize sente hata yebuza isente abwakinyonta zine kugira ngo we obujunanzi bawe bukamurema so iwe ni wari kubukora Allah konjera waruhanga natekwa konjera abokwa iwe ni wari kutamuki amani kandi orukufayo okarebera na family ye wabo tiwababinga wabareberera ruhange sente ino kuzihiwe uriya yare batayine mugaso namureka hato aguma ari omusiza weka kunke byasigara bikweza kunkana nito turi babi omusiza kireta kintu mazimo omusiza leta mate oenda ngwagarete no mukiyungu uri hari yari o TV ori asimu asinchakane nimbani ndete byenje umwe okwanga kumwiha akavera tikubireta kikumanyisa tokumanya mugaso gwawe omusiza yazomka yakora yaro yazomkatari yakugurira emboga yakugurira sabuni yakugurira buri kimwe cyona yabireta agarika bikirize abitwara mu kiyungu ori yasimu agaruka kwizisi timanya nabireta nga nite twegaruke kwa no kugira ngo hati twenda nitukora nga twegaruke obwire unaru hadanye nimba manya izarijalo kama muna na nisa iruhange cyakakigamba taruho butubingine of course namazino okay barakallahu fikum nano anje ninja wahora taza kubanza tuzeho kacie omkaho mron tugaruka otakaruga illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya
يا حبيب الله إبراهيم خليل الله إسماعيل الذابح kuretera chine hiro hutomonozi ebiraro na bitano byo kwa mushanju mwakogo omuchishaika cheka obo turi kwa muri kiremya kabiri mushanju y'ubuhereza omurundo gwetu sakabateri gumite manyari tukuretera beshongoza mani omwihanga ebyane bikwenda nyingunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyane bakakwetogota weno kabayanga yanga ntuzagaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tanga bisebehama ijo erebere na kawe ay bambe isha tukuri byafwayo utahamu ishije mutoro kumukuka kuti ogwa Uganda manyarode West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka banamushaje mu buhereza Radio West mapure echine hiro hutabonuzi chajirwa Pepsi na nyekejo people sako Sunday watunga umucawazo mu ishomero ninga no rujungo rwo gamboka rweye nyowe nkaba kiba kwetalire self reliance kweyemerizawo konko kutari ko kwiba magaragaje ntina kuteba kiboko ninterwa wabahotine mboko nintina kuza kunta hantu buta kunyikiriza kutambura mbendi yawo hotine chome maha kibukwete kiko so natine kigambo cyo kwiba kikandema nabo ba mama banje aba bakatata bakankoma ibintu bingi munonga bakaba nibiba sente za muzeyi bajyangu nyina aziba biki haruna izuba muzeyi biyantiri kubimunonga bakiba mama wanje bakabuza siringi bisatu kunka siringi bisatu ati bwene wazira nibo kuzanga ikintu cyaki kumikumi cyaragara utokwaza no gukiwa kunka siringi bisatu hati mzeyi yantera kubimunonga namuje anti tata nonte ni tera nontera busha tinyine natwara sente الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله إبراهيم خليل الله إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Amnono anje nakwachira omurundi ogonde kandi anakutangirira omukahomrako ndeka tugumisa na program itunyamurunje program y'Obsiram live aha TV West Studios atwaye gitwaho Sheikh Umar Kakerewe CEO wa Al-Bahar Dawa Center bit erinka hejeri aho muri mbara nedda eriga mashallah so sebo kusanyuke dem program ya fene nyabo twatiyo ntureba nshonga ikwate na nobukodo hazana nyenda otugambire Qur'an na hadithi negamba chi hanshonga yobukodo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wala akibatul muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin thumma salli ala ma la nabiyya ba'dahu salawatu rabbi wa salam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma abadu tulamusa abantu mwenno muri streaming live ku TV West wano netwebaza management okubeera nga yateekawo ekintu kino munnange ne TV endala ezisigadde ine kintu kyawalimo lwakuba nti abantu Allah basinga okuwa ebirowoozo ebikola TV abasinga obungi sibasiraamu kati alabira ddala ekintu ekyo nga tekijja
naye ne twebaza abo abasobola okukola kino so Allah subhanahu wa ta'ala abajaze mu khairan era abawe ebirungi mu ekyo kye bakola. Shekhati nkwebaza okunkyaza. Amen. Badde nze muleeti naye alhamdulillah ekirungi nzize. Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku bukoddo bannange obukoddo bubi nnyo kubanga bino bye tugenda okuwulira Allah subhanahu wa ta'ala bye yayogera ku bukoddo bw'oba oliyeyo ng'oli mukoddo weetereeze nga bukyali. Allah subhanahu wa ta'ala akulaba huwa albasir alaba nnyo huwa samiul awulira nnyo huwa alkhabir mukenkufu nnyo bima ta'malun ku bye tukola byonna. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala ayogera mu surati eno surati bagiyita al-Imran. Esura eno sura ya kusatu mu Qur'an mu aya ya 18 Allah jalla jalaluhu ayogera n'agamba a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala yahsabanna alladhina yubkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa sharrul lahum sayutawakuna ma bakhiru bihi yawmal qiyamah walillahi mi'rathu samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Allah jalla jalaluhu agamba mu Qur'ani wano n'atugamba nti tebamanyangako abantu abakodowala nti okukodowalira nzibyembawa kibi nnyo gye bali. Ugamba bo balowooza nti kirungi nnyo gye bali. Allah n'agamba nti huwa sharrul lahum bannange kibi nnyo gye bali. N'agamba sayutawakuna ma bakhiru bihi yawmal qiyamah tugenda kukwata be bakodowalira nga maama waffe bwabaza amenya ebintu bye bazze bakodowala bakodowalira emigaati bakodowalira emmere. Nja kuwako kasitole katono kali kunze kejjini naye kamalirize aya neggwe. Allah agamba tugenda kukwata bino bye babadde bakodowalira ku nsi wano sayutawakuna ma bakhiru bihi yawmal qiyamah tugenda kusitula bino ku lunaku lw'enkomerero bino tubibateeke muki mu bulago batobena nga Allah amugamba tambula naye nga bamutadde mu bulago bamusibyeko mu nsingo baba bimukomera mu maraka mu maraka. Allah nayongera n'agamba nti walillahi mi'rathu samawati era temulowooza nti ye awalina ekimuganga kuba yalina obufuzi bw'eggulu naki n'ensi. N'agamba nti wallahu bima ta'maluna khabir byonna bye mukola mbimanya byonna bye tukola akola ki kati namala n'agamba wano mu surati Tauba sura ya 9 mu aya ya 3 n'agamba nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu innal kathira min al-ahbar war-ruhban la ya'kuluna amwala an-nas bil batil wa yasudduna an sabilillahi والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم. نيتو agalamu wano gwe batukwatako ennyo wano Allah agamba nti والذين يكنزون الذهب والفضة n'abo abakodowalira kati wano Allah agamba dhahaba yalinga gold dhahaba ne fedha walfidda ne fedha kati edda esente ezo eziriwo kati zaaliwo kati waliwo ebyo nga bebikola ngati nga sente. Allah agamba nti n'abo abakodowalira esente kati kikye bwetutyo Allah agamba nti wala yunfikuna fi sabilillahi bazikodowalira ne batagaana n'okuziwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kkubo lya Allah kwe kubeera nti owaako abantu abeetaavu oba omuzigiti oguba mwetaavu n'owaayo obusiraamu oba bwetaavu waliwo nga kati ffe tuli mu ddaawa n'oyamba bw'ogambye nti olina ekitongole eky'abaana abeetaaga okuyamba n'omuntu n'ateekayo eryo lyekkubo dhalika khairun lakum ekyo kyesinga obulungi gye bali kaakati eryo lyekkubo lyani lya Allah subhanahu wa ta'ala. Era agambe nti wala yanfikuna fi sabilillah ne bagaana okuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti
fabashirhum bi'adhabin alim. Allah agambe nabi bagambe nti balina ebibonyo ebyokuwalampa. Kakati munnange lwaki ngamba nti mbadde ngenda kuwulirayo akagero. Then ogolaba najja buzzi wano mu west wano mu Mbarara wano nga sina gwe mmanyi nti ngenda woono. Nava gye nava ewaffe eyo nenzija naye nga ndi ku kigambo kimu hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nga mmanyi Allah gy'ontwala ojja kummalira ebyo gy'ontwala. Naye natuukira ku masigidi bagiyita masigidi Nuuru eri awo ku bbiri. Natuukira awo nesanga abasiraamu balungi nnyo ne banyaniriza ne bangamba Sheikh kiki ovaawa ne mbanyonnyola. Mwamba kati ozotya wadde ozotya ngamba nzize wano nzize kunoonya mirimu. Avuddewa nvuddeewa neneeyogerako. Kakati nga bwetunoonya emirimu ogira obeerako awo. Ne munaye ne bambezaawo nensulawo kati kyakituuka ntambulamu ne ngamba kantambulemu noonye ku mirimu kuba ndaba enjala ennuma. Ate saagala kusaba kusabiriza Allah yatugaana okusabiriza. Okusabiriza kirala n'okusaba kirala. Ni bitano okushabana n'okushabiriza ni bitano. Okusaba si kibi. Bigolabye tinkalire. Okusaba si kiki si kibi. Okusaba si kibi naye okusabiriza byanjawulo. Neno okurenzya kushaba. Kugamba gwe n'okisusa. Woowuli amakulu g'ekigambo okusabiriza kwe kuno. Woowulirira obwetaavu saawo yennyini eyo noyagala osabe okwo bayita okusabiriza. Amakulu nti omuntu ali mweyo embeera buli muntu gw'aba alabye aba alowooza amulowoolezaamu nti alina mumuwa. Kati bw'amumma n'alabira dda lufuuka lutalo n'anyiiga n'alagamba abasiraamu tebayamba abantu bakola batya bano. Naye entambula nsanga ntuuka wano wansi wano waliwo hotero bagiyita Ummati. Ndowooza Shakati ogimanyi. Ogimanyi eri awo ng'onootera okutuuka ku rawundi naye ng'ova eri Ummati yagisempala marehemu Allahumma ighfir lahum warhamhum. Nsanga awo ndaba ekipande mu Lunyankole bakiyita ekyapa. Ndaba ekyapa kiwandiikiddwako Ummati. Ngawo nwaiteko kuba Musiraamu. Bwe mbaawo nensabako omulimu gwonna wano bakuwoza bintu bampe kyakulya wano. Basaagala kusaba busabi kyakulya naye ate bwe nsaba omulimu kirabika basobola okumpa. Munnange ngendawo nensaba anaye mumpe ku kalimu wano nkoleko mirimu nga tegiriiwo wano abantu bonna bajjula. Tunaakuwa mulimu ki? Kale oba tewali kangende kati olwo ngenda kumbe ekigambo kiri hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah alese ekiragiro ku mukyalo oyo. Allah asaasire hasbi Allah nesigamira Allah wa ni'mal wakil kuba yanga yamalira. Exactly. Allah naza kumalira nagenda abantu bakucenge. Kituufu. Kakati Allah munnange n'ayise ekiragiro mu mukyalo oyo hajjati oyo Allah amusaasire hajjati oyo. N'agamba mwana wange omaze okulya mama kumba ayogedde ku nsonga yennyini ng'olise enjala eruma n'amagezi ne gakuggwamu. N'agamba mwana wange olidde nda mama sinalya. Asooka otulawole bakuwe pambi ne bampa emmere ennungi ennyo eyampa omere ennyo ne bampa n'akatunda ebigenderako bye juice ne bamumpa. Olwo ngendayo mwebaze mama webale naye azanzireyo eri ku mazigidi. N'agamba naye lindako osulawa koze sula ali ku mazigidi. Aba tomuwalimu osulawo mu mpewo jangu osule wano. Awaliwo lodge ziri awo naye nampa ruumu. Nga jjukira ruumu bagisasula ssente. Nagimpera bwere. Saamanya olwo sasula ssente mmeka saamanya naye yagiyimpa n'angamba bwesula omu ate olya emmere wano kyokumakya omanya olya ekyemisana olya n'ekyeggulu bwe tunoonya omulimu ojja kufuna. Allah akola ebintu. Allah akola kigambo kiri hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Nange emandi awo n'akasulawo ennaku ezi nga Allah ajjati andabira Allah amuyisizaamu andabiridde bulungi nnyo. Nawagye bavaayo omutabanyi we sijja mumwogera linnya
okukuuma ekitiibwa kye najja nagamba ono akola ki wano omusajja ono ajja tileeta buleesi bantu omusajja tomumanyi musajja ayinza okuva omusajja mukyamu oleeta buleesi wano bantu tenga mutuufu saidi emu mutuufu kuba toyinza kumanya tugimaliriza saagala nnyo nakugenda mu maaso naye munange omukyalo oyo n'agamba omusajja munange talina buzibu lwaki ati tonagenda naku poliisi nemugamba bambi kale maama Allah ensonga yagitegedde wano si waffe omusajja ono kangoleki kamuleke nze kanzireyo eri gyenakola gyenava bambi nalaba maama nga kimuyisiza bubi kubanga omutabanyi amugyeko empeera zabadde akolaki zabadde afuna so tuli ku mulamwa gwa bukodo ono maama yali ayolesezza omutima Allah gwakolaki gwayagala ayambe omutima omugabi ogwo gwennyini gwe twogerako mutabanyiwe nga ye duniya yamuyingira muki mu kifuba ye n'agamba nti tojja kubeeza wano muntu ono naye gyebigenze nga bitambula ebbanga nga lyetoloola agenza okulaba ndowooza nga musajja gwe yali agamba nti mukyamu talina buki naye tusaba Allah amulungamye omusajja oyo abeere nga muntu mulungi kubanga bw'omutunuulira musajja talina buzibu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agonze omutima gwe so buli ali eyo ng'oli mukodo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akuggyemu obukodo bwonna obwo bw'olina era Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaakuggyemu obwo obukodo ojja kubeera ddala muntu mulungi nnyo era Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuba akutegako ebirungi bye ajati tukyagenda mu maaso kakati mu ngeri emu yennyini eyo mu buwufu bwennyini obwo Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu n'atugamba wano mu surati Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba wano mu sura yennyini eno mu surati Tauba aya ya 3 n'agamba nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim yawma yuhma alayha fi nari jahannam fatuhwa biha jiba'uhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum takinizun. Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku bantu bennyini abo abakodowala n'agamba nti yawma yuhma alayha fi nari jahannam mulinde olunaku tugenda basembereza omuliro jahannam kumpe bwe muli mukoleje mugwekeka amaaso gammwe mugulabeko mundu yakola bakiyita batya okulaba mugurebeho n'amiisho gaawe ogw'omuliro ruhango gwagamba ogwagamba hakiro kyamuheru ekyo kiro ky'emperu tuzagureba live mujja kuba mukolaki mugulabako mulindeko olunaku olwo n'agamba nti fatukuwa biha jiba'uhum akwate bwe twali tukodowalira ebyo kati okugezanga kali akasenge nali nsulamu olike yakodowalira Allah akakwate fatukuwa biha jiba'uhum akamuteeke mu maraka n'ebyokulya byaŋŋaana naye abiteeke muki mu maraka kuba yali abyagala nnyo kale nga tayagala bimuvueko okitegedde kati Allah n'agamba fatukuwa jiba'uhum mu maraka wa junubuhum ne mu mbiriizi wa dhuhuruhum bikujjule mu bulago mu mbiriizi wa junubuhum ne mu mugongo Allah subhanahu wa ta'ala agambe nti hadha ma kanaztum li anfusikum ebyo nno bye wali okodowalira nga toyagala kubijja ku mwoyo ebyo byewali okodowalira era Allah n'agamba nti fadhuku ajagamba malayika nti mumukwato oyo ekigambo fadhuku kirimu eddoboozi eriragira bamalayika bakuzinge okuzinga olaba emmale ogimanyi bulungi olunyankule bagiyita shaka tebagiyita batya mu lunyankule tomanyi ekyennyanja ekyemmale kya bulaaka kirina bunosirios bwe buti kiwanvu kibanga musota emmale kati Allah agenda kulagira malayika bazingemu omuntu nga yenna ebintu ebyo bimujjudde bye yali tayagala kwejjako Allah agambe nti fadhuku mumuzinge
mumusuule mu muliro jahannam agende n'ebintu bye byali akola ki byali akodowalira makuntu mtakizuni lwaki bagenda mumusuulayo kubanga yali mukodo bamusuule mu muliro olw'ebintu byali akodowalira so batuwa Allah subhanahu wa ta'ala bino byonna byetuzze tubagamba bya betugamba betunyonnyola mu nnimi zino ze muwulira tubagamba kubeera abantu balongoofu bantu balungi bantu abagabi tokodowala buli lwokodowala Allah subhanahu wa ta'ala agenda kujjako okusaasira by the way shay oishit ako omuntu wendo mukodo naguma lyawo you know tiyeyongera ko kandi no shanga bamwe bine nshaho zemyenda ariyawo takibijwara konka takwenda kubigaba konka bimufundiriye ngabimufundide tayina kubiteka yandi badabigaba babyagara we bari konka ahawo ukoda biremera ushanga byashisikaraho ati ushanga nawe mwenye ntakubasa kongera hebindi kujirorede biri ya nani yake msijire takibasa kubizwara ngadawa niye jusa singa nabigaba aje tunanyenda takagamba kakamba nanye ndikongesereza aha kigambo icyo bukodo ruhanga natugambira aho mu Qur'ani yekitiniso mu surati al-Muhammad aya ya muheru ruhanga nagira ba'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim antum haula'i tad'una litunfiqu fi sabilillah لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله غني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدلوا قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم كونكم آيجو ruhanga kana tumanyisa yabikhala ntimanyisa omuntu omkodo kandi ruhanga nabamanyisa no wara kodo ware in short we ruhanga no mugiga kandi ko kodo wara no kodo warachi umutima gwawe obali weri azamanya wahurra nawe echo basija mwe bacyara mwe abana mwe abagurusi kora boyine cyo ine please cyuhurire ebintu try okuyamba abandi jeza ho kuyamba abandi omuntu wayamba abandi na ruhanga namuyamba wahurra atariye duwashe hiya nagamba Yusuf akajisoma lyo mchenyaza cyahi ojo omunyanza yashaba ruhanga koreki amuyambe anindi dukuyagisomera je duhasa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu echenyaza kiriye kikamutana cyamunagahe konka ahabwa kicyamunagire kikamunagaheri abo kubaruhanga kabuza ogonoha orukumanya orugamba izina lyanje nkamuye mutideni Yusufu kandi baruhanga kenda kumuhereza like a punishment abo kubatarabasize kumisiriza ebintu byona nibyenda mu bugumisiriza hino warahereze ati bishogu nampereza yareba nyoti nyine yareba nyewe mwene nkebyo abantu tutukushana mitima oyino kutwa okubana obugumisiriza we yayenda atongane ondizo nasima ondizo nagumana etomboita muntu tutukushana kongo kusima iwe kurinda woha wanya muhanga by the way kuyamba umuntu watakacheta no basakushanga omuntu otuamhereza shirinje 10 kirogoza kuri ati mushiyare bangu tinyine se timbona hati ngezi yambezenje zona nene yampo bishiyare bangu nyondo kube mnonga barumu abatakusima konki babona itwe inokora ruhanga tutukorera abantu iwe korwa inoenda korera abantu umuntu tarikushashura okay barakallahu fikum akireka twata shay na tuwa kagambo kakasemba akatalekeka banange nebaza abantu abazibanyamba mu lugendo lwange amen waliwo omusajja kubiri abo bamuyita kakule sajisa kakule hajisa omumanyi Allah musasira mugazizo omusajja yayagala nnyo obusiraamu amen waliwo hajati oyo nga we mbagambe hajati nze nyamuyita hajati sempala Allah musime amen naye akatalekeka era ddala nga wemba kubiriza okugaba
nonyayo omukyala saagala mukyala mwavu saagala wakati obwavu bunumye nnyo kati omukazi naye ngaayagala ayinamu awaliyo abakyala nga Allah yabawa nga tebakyetaaga nnyo basajja mukyala nga yadde nga mukulu naye nga ayina sente emyaka nga 5 kudda wansi ekyo tujja kutwala tukakubabulira yena omukyala yenna twagala mwavu ensonga ngenda gituusa naawe ali eyo atulaba bw'obalaba ng'omusiimye mwanyinazo ono jangu nze gyendi hajati ebintu tujja kubikola Allah yatuziiza obwenzi katubawe n'ennamba twano bawe ennamba bannange oyo yenna awulira nga nze asobola okuneebulizaamu kuba ku 0706 48 454 lwaki kubanga sirina mukyala mu mbalala muno ate njagala mukyala kale akatalekeka nebaza TV West nebaza abasiraamu nebaza obusiraamu bwaffe nebaza abantu bonna sijja kubamenya naddala buli muntu yenna ateekayo akasente ke kuba bannanga omusolo guli expensive esibe bazisala amina bambe ajati akireka tukatataza kendera hananye nenkusiimiwe watandika nanye kuruga shahi 10 mpaka shahi 11 mazimani inshallah Allah subhanahu wa ta'ala kumar hana zigara hawasali musa kananye nemu Sheikh Umar akakerewe CEO Al Bahar Dawa Center hamwe na Hajat Hawa Lukanga kurugari Bakar Mosque tuza kuendeza kulala kulonji وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله إبراهيم خليل الله اسمه